Složit se sa mnom da nema goreg osjećaja od onoga kada konstantno puniš mobitel zbog nekoga i gledaš da si uvijek dostupan i jedva čekaš da ti se javi, a ta osoba je nešto poput... što ti kažeš, Mici? Nešto poput Čale brata i Bube Koralija. Znači, nema šanse da je iko razumije. Jedan dan si joj sve, drugi dan si joj ništa. Jedan dan ti moliš Boga da je čuva, treći dan ga moliš da zaboravi gdje tačno, jel me pratite? Ako si trenutno u takvoj sličnoj situaciji, ako imaš osjećaj da ga gubiš ili da je gubiš ili da ta osoba ne cijeni dovoljno tvoj trud, onda obavezno ostani do kraja ovoga videa i saznaj šta da uradiš kako bi to promijenio, učinio da ta osoba više misli na tebe, da joj fališ, nedostaješ i da se više zainteresuje. Hola amigos, ja sam Nela i dobrodošli na moj istoimeni kanal. Šta učiniti da nekome nedostaješ? Pitanje miliona. Pitanje na koje nemamo jednostavan odgovor. U stvari, mislim da to i nije pravo pitanje. Pravo pitanje bi bilo zašto želiš da nedostaješ nekome? Zašto da gubiš vrijeme na nekoga koga očito ne gubi na tebe? Sama činjenica da vi morate uraditi nešto da biste privukli njegovu ili njenu pažnju ili da biste mu falili, da biste joj falili, dovoljno govori o njegovim ili njenim osjećajima. Nećemo ulaziti sada dublje u tu tematiku jer bilo kako bilo, više savjeta će vam pomoći u dvije stvari. S jedne strane da mu više nedostajete, da joj više nedostajete i s druge strane da se vi osjećate bolje. Jer ne zaboravite, ako i na koga treba da gledate, to je na vas sami. Dakle, šta učiniti da nekome nedostajete? Pa ako bismo trebali dati jedan sažet i prost odgovor na to šta uraditi, onda bi to bilo nestani. Mislim da je jako jednostavno za razumjeti jer nam nikada neće faliti neko koga već imamo ili nešto što već ima. Tako da prvo što treba da uradiš, savjet broj 1, jeste da se udaljiš. Pogotovo ako je to ono što i ta druga osoba konstantno radi. Kada se udaljimo kako fizički, tako i emocionalno, u smislu da ne dajemo istu pažnju toj osobi kao prije, mi automatski pravimo jednu prazninu. A ta praznina pravi jedan kontrast. Potrebna je tuga da bismo znali šta je sreća. Potrebna je buka da bismo znali prepoznati tišinu. Potrebno je svjetlo, u stvari tama, da bismo znali prepoznati svjetlo. Isto tako je potrebno odsustvo da bismo znali cijeniti prisustvo. On ili ona je trenutno naviknuta na tebe, na tvoju pažnju, na tvoju ljubav. U momentu kad se ti udaljiš, kada iziđeš iz te toksične situacije, ta osoba će osjetiti kontrast koji pravi tvoje odsustvo. I automatski će se stvoriti prilika da se ta osoba preispita, da bude svjesna koje osjećaje tačno gaji prema tebi i koliko ti vrijediš. I kada kažem odsutnost, ne mislim samo na fizičku odsutnost. Ništa poruke, ništa pozivi i ništa društvene mreže. Naravno, ako te ta osoba bude zvala, ti ćeš joj odgovoriti, ali ti nećeš biti taj koji će je zvati, niti ćeš slati poruke, niti ćeš je tražiti i molim vas, jako bitno, shvatite me ozbiljno, nikada nećete ostavljati indirektne poruke na statusima istorije. Jako bitno. Drugi savjet je povezan sa prvim, a to je da budeš misteriozan. Na što tačno mislim kada kažem misteriozan? Pa na to da ta osoba ne zna konstantno gdje si, šta radiš i s kim si. Kao što sam već napomenula u nekim od prethodnih videa, mi smo jako radoznali i naš mozak jednostavno ne podnosi da ima ikakvu nepoznanicu i neće se smiriti dok je ne odgonetne. Ti ako konstantno daješ informacije o sebi, nikada nećeš stvoriti tu enigmu u njegovoj glavi, nećeš pokrenuti njegovu maštu niti interes da on vidi gdje si i šta radiš. Što manje bude znala ta osoba o tebi, to ćeš joj više faliti. Više će htjeti da zna gdje si, s kim si, šta radiš, da li piješ, da li tuguješ, da li sjećaš vijene, da li hoćeš da se baci smošta. Ovaj kanal bi se definitivno trebao zvati Kako Nela ubija rječnik. Ovdje je jako bitno istaknuti da moramo umjereno koristiti društvene mreže jer nam te iste ostavljaju jako malo prostora za maštu. Ako konstantno budeš aktualizirao svoje statuse i tagovao se gdje si, šta si, s kim si, koliko Heineken ima za tvojim stolom, kako se sredila, koja pjesma te je pogodila, to su manje šanse da vam se javi. Jer zašto će vas zvati da vidi gdje ste, šta ste, kad već zna?
Nešto li ne zapratili? Trebamo znati kako koristiti društvene mreže u našu korist, a u ovome slučaju je da ih uopšte ne koristimo. Ovo bi trebao da uradi svako koga je partner napustio ili ko se nalazi u vezi gdje statusi nisu definisani nikako da se definišu, ili kada ste sa osobom koja je s vama napola, kako mi u Španiji kažemo, niti jede niti da se jedi, ne želi ni da uđe neki veći kompromis, a i ne pušta vas. Ušte vorka. Nemam gdje da ostavim. Savjet broj 3 bi bio da učinite svoj život što zanimljivijim, ali ne zanimljivijim kao da pravite sada show za druge ili da bi to drugi vidjeli, nego da bi vama bilo zanimljivije. I ponovo kažem, to nećeš objavljivati na društvenim mrežama. Ako vas neko taguje, nema veze, nije nikakav problem, ali molim vas, nemojte nikada tražiti od prijatelja da vas taguju. Ako to urade, neka bude spontano. Dakle, ispunite svoje dane nečim što volite, nečim što vas raduje. Neka vide da ste dobro, neka vide da možete biti sretni i sa njima i bez njih, dobro, možda malo više s njima. Ali neka vide da isto tako možete biti sretni i zadovoljni svojim životom i bez njih. Upišite se na časove fotografije, planinarite, idite na fitness, idite na časove plesa. Učinite svoj život zanimljivijim zato što ćete se vi tako bolje osjećati. A što se budete bolje osjećali, to ćete imati manju potrebu da tražite tu osobu, da je se javljate i manje ćete gledati na mobitel da vidite da li vam je se javila. Četvrti savjet je da pokažeš jedan mali, skroz lagani, lajto, interes za nekoga drugog. Je li znate koliko je 1 inč u stopama? Mislim, ne znam ni ja. Ali uglavnom još manje od toga. Znači, minimalni, mali, pequeñito. Znači, neće sada flertovati pred tom osobom, a još manje da se grliš, ljubiš, cmačeš, ne do Bog. Ali kada budeš u društvu te druge osobe, svu pažnju posveti njoj. Slijedi se isto kao kad ideš na sastanak. Smiji se njegovim ili njenim šalama. Gledaj je ravno u oči. Slušaj pažljivo šta priča i dodirni lagano. I nema potrebe da to radite pred tom osobom, jer će to najvjerojatnije prije ili kasnije stići do nje ili njega. Mislim, i ako ne stigne, to će vam svakako pomoći da na momente zaboravite na njega ili na nju i da zaboravite na cjelokupnu situaciju u kojoj se nalazite. Peti savjet bi bio da se on ili ona javi. Kao što sam već rekla na početku, odmaknite se. Nećete ih zvati, nećete im slati poruke, nećete ih tražiti. Pustite neka oni to rade. I ako ti kažu, pa uvijek te ja moram zvati, to je dobar znak. Nemojte se plašiti da će u međuvremenu naći nekoga drugog, jer u svakom slučaju, i ako nađu, ako mi se više svidi, budite uvjereni da će prije ili kasnije otići, zato nikada ne radite stvari iz straha da biste mogli nekoga izgubiti. Uvijek budite dosljedni sebe, uvijek budite vjerni sebi i vašim stavovima. Možda će broj ljudi oko vas biti manji, ali ti koji budu uz vas će sigurno biti iskreniji, pouzdaniji i prihvatit će vas takve kakvi jeste. I zadnji 6. savjet bi bio da ga uvijek ili da ju uvijek ostaviš sa željom za još više. Da još više vremena provedete skupa, da još više razgovarate, da ponovo idete u kino, da ponovo idete na piće i slično. Sada, kako to postići? Vrlo jednostavno. Završite razgovor prije nego ga oni završe. Oprostite se prije nego što oni budu trebali ići. I uradite to u momentu kada je najzanimljivije. Kada osjećate interes s druge strane, kada osjećate tu posebnu vezu i konekciju i kada biste najviše uživali, kada biste najradije ostali da je to jedna zdrava veza i komunikacija. Žao mi je, dragi moji, ali moram da idem. Mi vam šaljemo puno ljubavi. Puno ljubavi vam šaljemo. Bebe, I love you. Bye.